Olá colegas, será mais fala no canal. Video bawah loronian ita sei kuliah kona ba English pronunciation. Bagi misalnya memang interesse atau aprende how onsa atau pronuncia vocabulário em inglês de maneira nebekelos, continuare. Bagi misalnya memang fonya ne, bem-vindo mais ao canal, ao Naran Juliana e ao canal ini how faz a experiência rasik e a área educação, ele é bolsa estudo, não mostra selukmian. So bagi misalnya memang interesse atau aprende untuk how continuare. Iha video dane how prepara tena vocabulário lugu kira ne bem how hatene dela barak imi sempre kuliah sala ou la escola sala. Dela barak imi sempre pronuncia how maneira ne be que sala. Então iha ne how se kuliah ida por ida no hanuri imi onsa ou how maneira ida ne be makalos e maneira ida ne be que sala. Aturne teni pronuncia sala na imi bela pronuncia los. Okay guys, então magnedet mai ita tama ba diretamente ba iha vocabulário primeiro. Vocabulário primeiro makne. Irane hakere kanesane. Mai be le hanesane. Wanira imia tu pronuncia hawakarak imirona uluk hawisa haw pronuncia uluk lai. Agora haw pronuncia. Mirror. Irane maklos. Mirror. Laos mirror. Exemplo, where is my mirror? Irane maklos. Laos, where is my mirror? Dane sala. Agora how hakarak imi koko pronuncia tok vocabulário dane how maneira ne pekelos lihusi lei dane. Ida rua tolu go. Okay, del datang Ida rua tolu go. Los mirror. Laos mirror. Mirror. Ida ne maklos. Lasan to? Okay guys, agora ita tamo faliba vocabulário turmanya mak ida ne. Vocabulário ne ita sempre uja dulu iha sekolah ita sempre uja hori husu kona ba biblioteca ni hene. Então biblioteca iha le inglês hakere kan sane mai be le hane sane. Library. Where is the library? Laos library ida ne sala. Dalam bara corona ne imidian library. Library ida ne maklos. Agora hawakarak imi pronuncia de maneira ida be que los. Leidane. Ida rua tolu go. Library. Library. Ida ne maklos. Library. Library. Good job guys. Agora ida tamba vocabulário turmanya mak ida ne. Vocabulário ida ne dalam bara kelas ita uja ihane bene-bene dili wahira ita kata bahanya fating ida ne. Mak ida ne. Burger King. Irane maka los. Laos Burger King o Laos Burger King. Irane salah. Ida los ne mak Burger King. Burger King. Can we go to Burger King? Can we go to Burger King? Irane mak los. Agora hokara kimi tu pronuncia vocabulário ne ho maneira ne beke los. Limu si leirane. Ida rua tolu go. Burger King. Burger King. Burger King. Burger King. Easy, right? Good job, guys. Okay, agora tu fale mais vocabulário mané. Irane dala bara com hira imi halo introdução ba iminyan atu temi iminya nação imi sempre kuliah vocabulário irane. Ne. Hakere kanesa ne, mai be le hanesa ne. Country. That was country. Dan salah My country is Timor-Leste. Salah buat. My country is Timor-Leste. Dan malos. Country. Country. Laos country. Or Laos country. Okay, what is your country? My country is Timor-Leste. Dan malos. Agora hawakarak imi mak pronuncia. Ida rua tolu go. Country. Country. Maksudnya? Good job guys. Agora vocabulário tu mai makne. Irane guys. Irane hakerek KNOW. Mai be bahira ita le hanesane simple. No. Laos kno. O Laos kno. Irane salah. Irane los nema no. I know. You know. I know your name. Laos I know your name. Irane salah.
Del datang, agora que me pronuncia, vocabulário dane, ho maneira ansane. Ida, rua, tolu, go. No. No. Kata lua, Halua, ka. Lemaka, no. La belle dia, no. Ok, guys, eu espero que me compreende. Agora, tudo fala mais vocabulário mané. Irene, e me leia nessa né. Chocolate. Chocolate. Irene Macos. Where is my chocolate? Laos chocolate. Ou Laos chocolate. Irene sala, ok? Chocolate. Irene Macos. Where is my chocolate, guys? Where is my chocolate? Agora, o cara que me pronuncia vocabulário dane ho maneira ansaren. Ida, rua, tolu, go. Chocolate. Del datang. Chocolate. Del datang. Chocolate. Good job, guys. Difícil gak? Fácil. Hasilnya fácil toh. Tambah hawa kira-kira onsa imi atau pronuncia ho maneira los. Hawa kira-kira sini. Para imi lene ne la osrona det. Mas be hareba ni maneira lene ni spelling hane atau ne fácil bem para pronuncia. Chocolate. Chocolate. Where is my chocolate, guys? Ok. Agora tudo para mais vocabulário mané. Vocabulário nene naruk e la fácil ba imi barak mak atau pronuncia. Haurasik mas fofong hawa aprende la fácil ba. Tem que praticar lor depois mak foi bele. Idane nia maneira pronuncia los mak idane. Comfortable. Comfortable. I'm not comfortable. Oh, I'm comfortable. Del datang. Comfortable. Comfortable. Idane malos. Ida sala ne della bara haurona imi pronuncia ne. I'm comfortable. Or I am comfortable. Or I'm comfortable. Idane serne sala ho tu queres. Maneira los mak ne. Agora imi pronto tu pronuncia. Ida, rua, tolu, go. Comfortable. Del datang. Comfortable. I am comfortable. You're comfortable. I'm comfortable. You're comfortable. Or I'm not comfortable. Ini malos, okay? Del datang. Akan ini del datang. Perhatikan tentang vokabular ini naruh close, letra bara close. La fácil atau ema pronuncia. So del datang. Ida, rua, tolu, go. Comfortable. Comfortable. Good. Agora, tudo fala mais vocabulário dene, atu hanesan mos vocabulário dene maka ita prática de dao. Irane. Nia pronuncia los makirane. Vegetable. Vegetable. Laos vegetable ou Laos vegetable ou Laos vegetable. Irane salah. Los mak vegetable. Agora em pronto atu coco. Ida, rua, tolu, letrene. Letrene. Ida, rua, tolu, go. Vegetable. Vegetable. I want to eat some vegetables. I want some vegetables. Let's go buy some vegetables. Okay? So, de maneira lo los atau pronuncia mak hanesane. Vegetable. Del datang. How cara kimi koko. Ida, rua, tolu, go. Vegetable. Easy though, guys. Good job, guys. Agora, tudo fala mais vocabulário dele. Vocabulário dele almost every day. Lorong ita uja halde, wanghira ita kuliah ihalde English, ya. Ida ne, wanghira ita tu pronuncia ne hanesan ne. Wood. Ou would. Ruane bele uja hotu mabe conforme ba frase. Would you like to come with me? Would you like to come with us? Ok, agora ita pronuncia fale would. Oisa ita uja idane iha frase. Yane exemplo makne. I would like to come with you.
I would like to come with you. Agora ho karak imi koko vocabulary dene oisa atu pronuncia maneira ne bekelos. Lihusi leidene. Ida rua tolu go. Would. Would. Dalam barak imi pronuncia salah mana? Would. Ou would. Ini ne salah guys, ini ne salah. Mas bela betida, Bayi bisa memang durante ne hal salah. Tambah inglês ne memang complicado nih. Inglês lá você tem a língua primeiro. Ba imi barak inglês ne ini língua keempat kelima tan los kala tambah imi kuliah fataluku ou Makassar tetu bahasa Indonesia, português, depois me foi em inglês. Portanto, a bela moe se imi durante ne hal salah. Portanto, me ita hatene ou sadar ho itania salah ne bema ka ita iya depois ita karak atu corrigi no hal lo. Dene mak importante. Agora hawa karak imi pronuncia vocabulary dene dali detan. Ida rua tolu go. Lo sana? Good. Difícil ke fácil? Fácil toh. Semak durante ne pronuncia salah. Como nya krai. Lali ka moe tambah ita hotu ini aprende laos. Ita perfeito tera lai. Liliu how la perfeito da how so hanoring ini buat ne memak how bele. Okay? Agora tu fale mai vocabulary mana. Okay. Vocabulary dene ita vanhira tu pronuncia ne ita ignore te letra L ne. No ita pronuncia sane. Salmon. Salmon. I love salmon. I love eating salmon. Laos salmon. Dene salah. O salmon. Idane salah, okay? Salmon. Idane maka los. Agora, how karak imi atu koko o satu pronuncia maneira ne bekelos diusi leidene. Ida rua tolu go. Good. Dalatan. Ida rua tolu go. Amazing guys. I'm so proud of you guys. Agora, tu fai mai vocabulário makne. Vocabulário dene persis hanesan ho vocabulário ne bema kita foi les praktek katak ita ignore tere letra L ne. Irane ita pronuncia hasane half. Half. Ba ini sana memang durante pronuncia salah, how here ini pronuncia hasane half. Tama sera mau atene, tama haurasing mos ulukan sane. Half irane salah. Half irane maklos. Half ne katak metade. Ete tu karek metade. Cut the cake in half. Ne dia katak kua dosi ne. Ne hanesan iya klarang ya. Jadi fahe barua. Half. Agora ho karak imi koko pronuncia to. Ida rua tolu go. Amazing. Okay, one more time. Go. Nice. Okay guys, agora vocabulário ikus makirane. Water. Nyalehan sana. Water. Kalau barak imile water. Oh, water. Idane salah water. Idane ba iha idane liu iha American English. Idane seralehan sana. Water. I want to drink water. Idane maklos, okay? Dalatan. How karafone ba imi katak pronunciation ba Australian English or UK English idane lane sango American English. Yane how nurik imi American English ni. Dalatan how karak imi atu koko vocabulary dane ida rua tolu go. Awesome guys, good job. Makne de vocabulary makne. Ba imi sarne memaka senti katak durante ne imi pronuncia salah. Lah ya batida agora imi aprende na los kalai. Ba imi sarne mema durante ne pronuncia los parabéns ba imi. Ba imi sarne mema hakarak atu halo barak lutam ba vocabulary selu. Imi bela lista vocabulary serene iha comentário para habil hatene. Tambah halo bela hatene vocabulary ne imi precisa. I dane hanesa video primeiro ne bema ka halo rasik. Tambah idane hau hare usi hau experiência rasik. Ne bema ka dalam barak imi pronuncia salah. Iha vocabulary hirak ne bema ka ohin hawa norintana. Portanto, bahasa serseru na memang hola tene, may bimi atene, comment craig. Magnedet, bim serem subscribe, bela subscribe na agora e hausa serem fali imi iha video turma.